Hi everyone! Ako gimikapan akong best friend kay Misty niya siya day. So mapasa-pasa siya day man moisturizer day taday kay para kan ba tong smooth and base man. Oh my god day. Kung anda yung Fix Plus para base so maday gamit ita og full coverage na Mako sana prolong mako siguro na madayon ka na ding LA girl para mo full coverage today kay daghan kasi di malas day like oh my god like me like oh ko na girl charot basta day i-conceal yun na siya dapat ma-conceal yun na siya dapat mawagta na siya day dapat imong naon na mura jud simento day so mura na siya day magamit tag concealer kay ang eyebags day kay lagum kay tanan day like oh my god sorry my best friend so mura na jud na siya day like lagum jud siya day so dapat jud na siya i-conceal jud maayo so promise di jud na siya baga day it's a power of blending ra jud na siya day so mara siya ako masulti day magamit kag loose powder because she is oily skin so ananaw na ako pag set day pero lahi ra jud ko mag-set og inana sa akong client day o di ba ananaw na siya pang makeup pa sa best friend bayet kabaw jud ko na jud inana day like me so anaw na ako siya bayet Jima mamora na siya day kay kanang bitong eyeshadow day day baga-bagaon na gamay day kay nag ato ba siya sa spotlight day man bati ba ang spotlight dito day kay kanang bitong white tanan like walay yellow tone so ang white dito day white jud siya day so masugaan ka day kanang bitong ma-wash off ka tanan day like mawagtang ang tanan sayo so mo na siya bagaon siya na siya gamay day panay contour dayon day kay yang dayang no dako ka ayo day murag na murag shoe sa Chowking so mora na siya day man ikuan din ang agtang day mora jud na siya day para gamay jud effect sa stage man kana yang ilong dapat jud ni i-contour yang ilong day kay yang ilong day kay mura jud Pinoy yang ilong day like Filipino like bebot to bebot day so mo na blush on jud dayon day bagang bagawan ang gamay ang blush on kay para makita sa stage man mora na siya day gwapa na kay si madam man ato di kag friendship of highlight kana oh do highlight of friendship na bayat so mama na hayag pa dyan na dahil so dapat imong highlight mas hayag pa sa spotlight dahil o di ba so dapat kamong duha sa spotlight din magtigi ay dyan mo di kasi hayagan o di ba murag gumabali yang liog dahil so mura siya o di ba mas hayag pa sa spotlight ba yan so magtigi ay dyan magsiga-siga dyan mo kamong duha sa stage so di ba man gamit kag BYS na highlight para mohayag pa jug samot man na siya dahil nag-andam na ko siyang hair man siya nagbuhat siyang lips kay kamao man siya dahil kay she's also a makeup artist so mura na siya dahil man ako din i-conceal yung tato dahil kay Miss Teen dahil ha Miss Teen man na siya tato dahil so bad influence na siya dahil charot lang di mag-return na siya crown dahil kay gore na biyan ni siya dahil charot lang so mura na siya ako rin gibutang og highlight para masiga-siga yung shoulder para masugaan og suga dahil mo diba na paso ni si madam dahil o diba sigaan og suga dahil andam na ko siyang wig kay ang yang sini na ba di mo complement siyang black hair so dapat yung gamit og wig na kanang lighter version na hair man mura na siya mura na i-apply na imong wig dahil so mura na siya dahil yan na nag-return yung crown doy ka ayos siya dahil so mag-angat siya na siya dahil kay wala na siya corona dahil so mura na siya mga bayet I hope you guys enjoy so I hope you like this video and share and see you in my next video sige bye Our Miss Panadaran title holder, she is Ariel May Salaritan. She was crowned year 2012. I'm already so grateful that I already got to complete as Miss Teen Panataran 2012. That alone was the crown. And having to pass my crown in my hometown, I couldn't be able, and I couldn't be more grateful. What we have here for the competition are the best of the respective hometown. These girls competed to win or were chosen so that they can wear the sash and compete and win the Miss Teen Panadaran 2018. And I believe that nobody can go back and start a new beginning, but anyone can start today and make a new ending.
Thank you very much, Panagtaranon. This is once again Ariel May Salaritan, your Miss Teen Panataran 2012, signing off. Thank you and Godspeed. Once again, ladies and gentlemen, our reigning Miss Teen Panataran. Once again, our Miss Teen Panataran is number 9, Miss Joanna Marie Sarel. Congratulations to our Miss Teen Panataran 2018. Nabuntagan na lang ko si Madam Day. Oh my God. Nagtiniin na lang ko si Madam. Di wala kay corona daw, wala kay stash Day. Mo dyan na mahitabo na gwapa ka no hay ka man. Imo ray uli ang crown Day. Shit na Day. Fuck bitch. Masay mamasulti nimo nila Day. Proud lang po kay inyong ikuha ko crown. Saba kay Day na bus Day. Paichik na mato kag bukid Day. Sa man da balik ka Day kus mo tingog Day. Wala doy uy. Hangol sila crown day. Tsaka na dyan na. Mauna dyan na ang mahapin Day. Asa daw mo. Last outfit mo Day. Saturday dress. Thank you Saturday dress. Fit Shirley. Wig Francis Matelo. Sige, bye!